mi puimak ta duai ko chuang omna ramchang kang le in todel han clear hi chuan kumsang ka zakwa somli le pariat malama an ram mel mangle in rail bol dan nen ain danglam lei to sia chu oi omlo zo khial ni in an soi thina Israel ko puitam tak chunga in sak moi le changkang tak tak ni na chun zonga tlesar sar tene an ko pui chung thiang hlim le felfai tak ta hian in ram ma son le thang duang takani ti alan chen tir hleni heng zong zong ta hi in thak danglam na le ma sang hun ne na anin thlauna alani lo chewa Israel Prime Minister Masan David Ben-Gurion meni sompali sang ka zakwa somli le pariata Israel in zalen na apun ma khan Israel ramchunga hian judami nuai ruk velan oma anchu dan chun juda noi khat le sing ni vel zet chu Jerusalem khopui chunga hian an chenga kumjanga zeta upa Jerusalem khopui kul chunga hian kumzabi parukna si Babylon saltana tanga anlo ho nu khan judami sang ni velan oma anin thla pung chak leni Jerusalem pona mania in rel bola na yakhosa Palestine rama tepo juda te chonin hun khuar zelin anin phar zaw leya ramchunga judami nuai li le singriat lo zinga achan vevel mi nuai ni le singli le sangli vel chu Tel Aviv area hian cheng buka khopui chunga juda na mun masaber neve zedek chu kumsang khazare somriat le pasarei khan dinania chung ko somrukten he mun hi thum vorna tanga an hlo chuaning he ngeya chu mai baka ahun lai arab te chenna jaffa chu zo an du wangin juda ta hi an chena tur mun biak siam sak ani phatani Tel Aviv po hi kumsang kha zakule pakwa khan dinania kumsang kha zakwa somli le pasari tanga liriata Palestine rama juda le arab te inkara tual chung in dona ma le chumi nuwa Israelin zalena apwan nuwa international boina achu ma kha chuan herama hian mi hring cheng an thahnem lo hle thina Jewish British novelist le playwright ziak tu Israel Zengul mechedik na chan vo hum hal nalama in mang thuk tak mai chuan article azia rang ranga te chuan Palestine te chena mun chu ram palei leng mun ro sanang mai re mun kho har le re thuap reng mai tina soya ram tlu cheto ti in abel bokani khati lai khan Palestine ram hi mishing tel lower ram tia soi thinania mase hi adik vek big lawani Palestine a hen mi pui cheng chu anom ve tak me umaya mase ram ro rel na han kalpuya mumal taka hanin rel bol tur khop chuan mi hring an tam lo thunga Ottoman Empire khan kumzali chung zet he bial hiopa amero chu ati mason nalama ammalak na be thamin tluk le din fomin an kalve trok ani bermai Ottoman haulal na top lama chuan Jerusalem a hian mi sang tam takanom to a thingtlang le khote de usoka tepo mi cheng tam takanoma abik takin judai ram le samari le galili rama mi tam tak chu nget takin anin beng belamboka Ottoman hun lai khan atam jok chu ram nei tu tanen in biak rem na nain hunang machen chu mi ram en kol tu angin an khosa Gaza Hebron le Haifa po heting anga khosa hi anom ven holani kumzabi sompariat na le sompakona chung khan Ottoman Empire juda te chuan tlak niam lawan pana sumdon na lama andin mun poimo tak tak te chu khothlang ram tenen an sa khonun phung in zomna sumdon na lama mangtang kai thiam tak Greek haukota an hlo na sa leya hei hi adang lamna chu Daniel D Fonseca nia ani hi chief court physician ania politics lama po atho hlok leni Ottoman juda te chuan Ottoman Empire juda te chan vo chung sanga ngaidan rang soi theina dan an nei ve thina juda then khat chu Baghdad muna sumdon na hna poimo tak tak poisa apung omapuk tirna lama sumdon na te kalpuin an hausa hlom hlea kumsang ka zare somsari le patnia Yemen ramasa khona le politics an hruai tu JD Imam te chuan Ottoman Empire juda te chu kong rangin an huai chia thina chungzinga pakhat chu orphans decree anti hinia judami farha no pangta chu muslim anga enkol thin anni ni anu dewa hedan hi ti top ni ma se tuilon korti fai na chu juda te tho turata alani ta fo thowa tin Ottoman thunai tu te chon juda te chunga chia anti pungna sa maya juda te chol ni po anja lo hle bokani kumsang khazaria somriat le pakhata Europe khomol puya juda te daudalna nasa takalo pung chho zela Empire chunga juda theina tur chungchanga party rang te rot nangin Council of Minister chuan juda ron pem lu te chu Turkey rampum puya ahu hovin an khosa theyanga
mase Palestine ai ro anom ve phalsak an ni lo ti in an puang ta a kumzabi som pakua na top lama chuan Arab nam mangai na ril ruputu te an no shoka Palestinian Arab hausa jok te chuan Turkey thunei tu da chu Judaral clan le thla te chu an rama om phalsak lo turin an nge na kumsa khazari somre le pakhata Juda te chu Ottoman Empire chunga inson kwal phalsak an nia mase Palestine ram chunga an pemero khapsak tlat ani thungani Palestine chungchang bega chuan Turkey thunei na dangte ang thawin Constantinople official thu chua siam te chu a khaulo thei ang berakal pui ani thina ma sanga tanga Palestine ramalo omto Juda iha safe ho malakna zara Palestine ram chunga chuan Juda te tan ram nei ve theina kongrem chang tak ain hong fu pal hlo maya Arab ho chuan Juda mi ho sa tak tak abik takin Moses Montefiore le Baron Edmond le Rothschild te hnena an poisama mo chuan an ram te chu manto tak takin an thal du fo hina Jewish National Fund Point Ottoman ho hnena tangin ramzau tak tak alai ve boka Palestine long chol na mun pui ber chu Jaffa munani a kumsanga zakwa somli le pariat malama Israel ram lu na mun pui berani Israel ram lu na kalkong ber Jaffa hi kumsanga zakwa somli le pariat malam khachuan Palestine long chol na mun pui berani a amai ro chu indo pui pakhat na achua ma Persia rama oil mu chua to ta chu man tang kai tumin British ho chuan kumsanga zakwa som ni chho top lam khan Haifa a long chol na mun an din ta thungani Tel Aviv kho pui long chol na mun lo than chho na chan ber chu kumsanga zakwa som thum le paruka tanga sangha zakwa som thum le pakua Arab helna chu awang khania nam mangai tu Palestinian Arab helna hi judami pem lut pung zel do dalna wanga lo omania Jaffa long chol na mun chu man chun zom ngam ani lo pha ta hiala nam siam than le hum him du na chuan mi puita chu na sa takina ngonga hi atum khan nai ro ani lova tun ma point Arab te hian Juda te an mil lo wangin helna lo chuak photo thina chuti lai chuan Palestine rama Juda te ro chuan nakin loka an mani Pola state din an tumril ru rana wangin anin le lo da chu an sanghet sau sawa sum don na lama le tuin tur da khol na lama anin sor bing boka chuti rual chon Hebrai tong an ti masona nakin loka an mani Pola ram an din theina atana poimo tur thil chu thang sanga an lawin ma kho sui ve so so thungani kumsanga zanga le som pasari tanga sanga zakwa som pasari thengkhan tuna Israel anti hi Middle East mun tam zok nen Ottoman Empire inopa mase indo pui pakhat na chuan Middle East ram sang sang da chu nasa takati dang lamania indo pui pakhat na azwal kailai kumsanga zakwa som pasari khan British Foreign Secretary Arthur James Balfour chuan Palestine rama Juda ram din ani thainan lekha theluta British sarkar chuan formal declaration chumin huwa Balfour Declaration tiaria chu indo pui pakhat na lamtang le thlop tu anei theina tana ahmalak nani kumsang khazakwa som pasari November thla Balfour Declaration no chuak hian thil tam takaron thlak thleng ta hlok renga kumsang khazakwa som pareta nam frang frang te in som khomin indo pui pakhat na nena anchan khan Ottoman Empire in kumzali chu arau na chu lo top ta Britain chuan Palestine tiaria la ram chu athunun tani League of Nations chuan in kumsanga zakwa som ni le pani khan Balfour Declaration le Palestine chu British rorel na nuya a oma phalsaka Arab ho chuan Balfour Declaration chu nasatakin an daudala herorel an neya zara hian Juda te chuan Palestine chena an nei ve to dona wangalung oilo anni kumzabi khat chungzet an lo om to na mun trom pui an ni tur chu pom theilovin an lo ti fo thin dan angin tharum tho na mangin kumsang kha zakwa som ni le pakhata Jaffa buena cho chu anitani Juda le Arab Muslim in kara buena hian re ni tak tak anei theime ulova pol pani in kara buena hi man lai tang to lo om to nia an pani hian Israel hi anei tu tik taka ve ve anin chalin an nam mun thiang hlemanga an ngai ve ve bukani Juda le Muslim te hian Jerusalem khopui hi an za leya Juda ten temple maun an neya Muslim ho mun thiang hlim Al-Aqsa mo sa umve bukani kumzabi som pakwana le kumzabi som ni na tirlam khan Juda te chuan sa khua le politics kal ko pol Zionism ti hria chuan din chuaka Zionist te chuan Palestine rama Juda ram din tharle chu anthil tumber le an din chanania Juda tam tak chu ram thiang hlim hluya anin son luta khopui an din tani kumsanga zare somriat le patni le sangha zakwa le pathumin kar khan Juda mi singthum le sanga vel chu Palestine rama an pema
kum sangka zakua le pali le sangka zakua som pali inkar khan he hmuna hian juda mi singli vel anom bel le ni Europe le khovel mun sang sanga juda tam tak chuan Nazi sarkar la ya ti du dana an hlo wangin Palestine rama himna zongin anon pem luta chungmi ta po chuan Zionism chu anon thlop ta zela juda ho suat na rap thlak takle indo pui panina atop nuwa Zionist movement thil tumber chu juda ram zalen takadinani Palestine Arab ta chuan Zionist malak na hi an dal na sa hlea pol panite inkara buina chu ron al le thanin Arab nam mangai na po alo so sang chho ta hle rengani David Ben Gurion le midang ta chuanin an thil du a hlotlin theina an kongzo tur chuan engea ken telang ti le eng ang taka hau tak nge ani don traffic lo ma se thilol sam taka ni don lo ti ero an threchiang hle thunga kumsang ka zakwa somli le pariat mei thla khan Israel chu officialin Independence Day ta puanania Prime Minister atan Jewish Agency how to David Ben Gurion chu ruat ani tapokani kha Indo puya lo chu ma khan Arab hruai tu ta chon heram chunga Palestinian te chu an thil nei te hun lo lo omzel tura Arab sipaiten an chom theinan nu chia turin an hriat tira heng Arab hruai tu te hian an mi puite hena ne na tiamin an tiama juda hau an ne nuwa an thil nei te po chu enkol chunjom le ngei tura let le an tumru hlea Indo na lo thleng tura wang hian Palestinian maktadoi riat velzet an chuak nia chutani kumsang ka zakwa somli le pariata Arab Israel indona Israel miten independence uartia an soi fo chu meni som panga sang ka zakwa somli le pariat khana intrana he indona hian Mars ni som sang ka zakwa somli le pakwa thleng awani indona masaber chu British thunai na hnuai omthin Palestine ramre chunga tual chunga thlenga Juda le Arab namte chu nasatakin anin kapa Borok chu so sang chho sela an thenom Arab rampanga Egypt Jordan Iraq Lebanon le Syria te chu insom khomin Juda ram thar chu ti top an thumani he indona alang sar ber le anasa ber chu Mars ni som ni le pasari sanga zakwa somli le pariata ya hiam huna thleng khania hemitum hand of justice le apol palmak fighter za chonin huaisen takin Arab ram tangrol sipai lian tak tak te chu huaisen takin an lo ma chonin an ram an lo hum hima chuba ka Israel sipai teril runget cher chor le fing tak te chuan an melwa Jordan sipai lo om tak ma chon reng chungin me ni som ni le panga tang ni som thum sangha zakwa somli le pariat chunga latran indona kitbuts hulda le Jerusalem in kalpona kong poimo tak Barmaro ta tangin arukin an mamo an salut char charani Operation Hiram tia aming an phua Mosi Carmela kai shoi Operation Hiram tia aming an phua mangin sipai ta chon October thla darkar sombuk chung bai pui thlak na chak tak kalpuin maktak main Upper Galilee bial poimo taka kholian lo tak tak ta chu an la hemi thla vek hian Operation Yaf nei anilea Israel te chakna le an fin na ta chun entira sipai ta chuan in Beersheba hum him tur le Negev photlang lam biala pivotal territorial linkage siam turin Egypt sipai ta chu hlotling takin an beine July thla khan Israel chon Tel Aviv le Jerusalem in kara in kalpona kong poimo taka siama khopui poimo tak tak lida le Ramli ta chu an na le taboka kumsanga zakwa somli le pakwa khan indona chu atop ta shrama Israel le athen umram Egypt Lebanon Jordan le Syria ta chon inrem siam na le inbiak rem na mumal tak le thuthlun na an nei lem lawa indona chu chol leilok du na wang chau zo kati thopani heng inrem leilok na wang hian armistice line dinania chu green line dia hriat lar ane zuita hei omzia chu kumsang ka zakwa somli le pasaria UN partition plan masaber tlar lan ayaram rilian zok Israel ta chon an nei pha ta ni indona thlen ma khan Arab hruai tu ta chon tual chung le rambial chunga om Palestinian te chu an chen na in le anom na mun chu san tura thuronin hei achan chu Arab sipaiten indona an ma chon huna an mi le sa ten nun na an chan lo na na in thir film tura an ti na ani mai baka an be sei anga hna an chan chuan Arab mi puita chu an ma ni che na huna theu an kir le don ti an tiam na nia heti rual hian an hne tur nia an rin juda te thil nei po ta nei an tum bokani amero chu Israel Defense Force in Arab sipaite an hnile tak sia chuan tual chung Arab ten hunang mo chen atan chawa an chu san leilok nia an ngai ram chu an chan le ta sia
an tum lo dan no tukin engkim an chan ta hlo thunga Palestinian mi nuariat velset chu anin suan chuak nia chu tani Israel lam chuan arab hoin an thil nei an kalsan te chu an mani du thlanna nga an ngai mi amaya chung thil te chu ral lak thil anga Israel lam chuan an ngai ni Palestinian ho thil kalsan te hi indona athlena wanga an hlam chia tak anga ngai thei ani vemio wangin aram lua tu zok te tan chuan tanai mai lo chu ti vak ngai na a omio silawa anei tuni na din mun ho chungin indona tanga an hlepa an ngai mi ni Palestinian Arab te chu an chen na hmuna an kir le thei tak lawa chuan an thil nei kalsan tura thuron an lo pom chu an ti sual lian ber ati lo thei lo ne he thil kal zela hian Palestinian te chuan ra theina le har satna nasatak an machon alo ngai pha tarenga Israel le Palestinian te inkar in huatna mei pui chu an dai tak tak thei ta me lo ne kumsang ha zakwa somli le pariata Israel an hne tak lo wangin Arab ram sang te chu an ril ru dam thei reng reng lawa anin kar bo ruak po chu aruk tak chuna trang em rengani kumsang ha zakwa somale parukhan Egypt president Gamal Abdel Nasser chuan midang tenena insum don ton nan le ol phurchona tan tuipui poimo tak Suez Canal chu thuno na tuma an mel maram Israel ta tan chuan chu thillom om tak zong ani hawlo ni Israel United Kingdom le France ta chuan rukin in biak remnan naya chu anua protocol observers dia fiat anitani an rom mandan chuan Israel chuan Sinai Peninsula beidona he rom man hi Israel le Egypt in kara indona achua theina na ti ania anin do huna British le French ram te chu indona ti top turin anin rolanga Suez Canal chu Egypt in an thunun theilo nana thil kalpui an tumdana ni rom man na ang chuan October ni somni le pakwa sang ka zakwa somma le parukhan Israel chuan Egypt chu aron baita ngeya Sinai ram lampo an thleng ta thoya hemin hu hian Britain le France hu ronin rol ngalin Egypt chu Canal area tanga in hnuk dok mai turin an ron ti ta chi rengani ma se Egypt chuan chuti maya ol sama bansan atum ve haulo thunga thurona zom du tak silawa chuan British le French paida chuan Canal zone bula bom thlakin paratroopers an tir lut boka hei Israel tenena in rem tlang taka an theina tana tianga soi ania ma se na sira chuan Suez Canal thunun theilo nan le paithla kani theina tan rom man na vekani ti asoi ve piap mai ne he operation hian daudal na nasataka toka ambik takin United States le Soviet Union atangin daudal na tok na sa zola in biak rem na kalpui tu palai te norna nasataka wangin sipaita chu anin hnuk dok thani hei hian in do pui pahni na nulama khovel thunoi na in siam dana in thlak danglam na athlena European colonial power te hong tla niam le khovel pum ho pa USA le USSR te thunoi na sang chho zel chu alan tirani heti la hian Israel ram chung pon boina alo ma chon ve mek boka in do na chi sang athlenga ram ro rel na lampon hei hi an tuara chutiang zelin ram mi puya po har san na sang athlen ve bokani chu mai baka ven himna lama po an pachet pha ve boka abik takin fedain te chet dan an turna sa hlea hei Palestinian firfiak tani in poi khoina nei lo Israel civil mi da chu an bei fo thina fedain te hi Israel le Arab ram te in do tuma ral tlan te in Israel pol Zionist te nia Israel ram an hlo to chu lak let le tu mem tu te an ni an mi le sa te torna le poi khoina na sa tak tuar tu ta chan nan hian Israel chon ngoi rengero an tumbi khaulo thungani heti lai hian Arab te chuan an nam thlawang ho an tina tiala Egyptian president Gamal Abdel Nasser ngai dan Nasserism chuan hong nasatak anei ta thuai bukani Nasserism hian soifi le lockdown teang President Nasser hi communist daudal tu takania athunai na hnoya Egypt Communist Party chu khapania Nasserism hian mi pui in pluklan na athu pui hlea socialist ngai dan tamtak apom buka capitalism ti chian na adodala hei baka hian lo nei tu teram an chu sakte lal pakhat nei ro wel na tele communist ngai dan sang da chu apom lo mani Nasseris ngai dan pom tu le Arab socialist dang te chuan Arab ram te chu anin pum khat angai hle ni nan thria Arab mi pui te chu bik takin anin som kho mangaya Ottoman Empire tlak chiat nu khan Europe le America ram te chu anin zau na sa in an thunai na huang po asaw sot emema
Arab ram te chon an ram chu ro puin thil ti thei tak ni ve se ti chu an du to sama ni wangin Nasirism chon hei hi thu pui bra po an nei reng bokani Nasirism chon an nam thil nei te chu ram dangin an thunun an phal lo ni ti an lan chu tir na sa le Arab nam te chu tun ma tang to in an ma ni ai chak zok ram te ti chiat an ni to thina wangin an nam an hum hal nana heti anga chet an tho hi thil makani shan lowa hekal phung tar hian British political control adau dala Israel ram chu thunun tum bokin ahun lai ram ro puile chungung bertia soi hial thin US le USSR ram tenga event a hlo chhauta hial rengani nasira chon an ram chunga khotlang mi ten an du dan anga ro rel an ron kal pui thin le an hu hangin hong ala nei te chu no re ve kadua ai kupta mi te chu heng how tu e ruk mang te hian an ngai sak lowa an ti du da hle ni na fria chu wang chon mi puin thu nei na an chan theinan ram din nge chu adu hle ni nasira ngai dan ti ma so na na thil thleng poimo ber pakhat chu Arab le Israel in do na ma sa ber khania Arab sipai det lom na khan ril rulam hlia man hu chia Palestinian mi sang tam tak him na zong te chu Egypta anral tlan na sa lea hetiang an yawang hian nasira chon Arab lekin Palestinian te chu Palestinian an ni na ti boilo tur le atopa an pian narama da let le an ni theinan Egypt citizenship pek lo turangen na chu apum saka heian Israel ram chu Palestinian ten nei let le nge an tum hle ti atilang chiang le ome nasira politics kalpui dan le adu dan chu thil dang song ain Israel hianin adau dal ati theina chen po omve boka Britain France USA le ramdang ten an thu nei na huang an zau duwa wanga Israel ram din ni in nasira henanga ya hetiang anga mi ram lu lai in chu sakhi apolin a huat le daudal zinga atel mai pianawa namang zong po a u naute an lo ni le zel boknen Israel ram lu tu ta zinga hian tun ma tang to a he mun chu asan lawa amun ngak thla kal zel aram chu mi le sa ni na nei anom rolin ami puizinga atam zok ta chu Israel nam Indo pui pani na nuwa Europe ram sang sanga tanga ron shuai khom te ania nasira min muwa chon heng te hi apolin angai huat pathum zinga pakhat an hingal sa pang maya chu aya angai huat le chu a hual vela te hi muslim ram vek ania heti chunga Christian ram chun ani le zel te hian Arab ramin Israel angai theilo na chan frang zinga pakhat chu sa khuani ti alang chiang le bokani Hai mai ba ka hian nasir hian Arab Israel in do na masabera khan thu nei na changlowa chumi nuwa Suez Canal chungchanga buaina an nei zuilia Israel hi aram sipaile hum himna ti chatu bera angaya chu wangin nasir hian asum tam tak chu Palestinian Liberation Organization din na tan ba ka ral thuam siam tharna campaign len takata na manga chu chon rang takin Egypt chu Arab khovela sipai ram chak ber din huna alang kai tani antitani Kumsanga zakwa somruk le pali khan Palestine Liberation Organization hi dinania Palestinian mi pui IO angain chalan nia PLO din tu te hian atir te tangin ngaidan het cher chor tak nein antuma pon chiang lea Israel omnaram daudal na konga malang hal chatin atul danang zelin tharum thona te po kalpuyan shelem lo hleni Israel mi ta tan chon heng thil thleng te hianin invent him na khau le thazok nei anma mo sia aron hriatira an namdam kho chu an le hausak na tura ta na tran hun het le phim khur tak nei renga tul sia atilang bokani ram ri buina sang chu ni ruk chunga in dona thlen tu chan tam tak zinga alian berania kumsanga zakwa somruk chaulai vel khan Syria thlop Palestinian guerrilla te chun Israel ramrikal tlangin beipui an thlak tana hi Israel Defense Force te point chang letin an beilet na sa hlene kumsanga zakwa somruk le pasari April thakhan Israel le Syria in do thlona le ral thuam chi sang manga in beina na satak an nei nuwa Syria fighter jet paruk ti chen na chunin buina ti zol zela April thla thlona in do na thlen nuwa Soviet Union chun Egypt chu Israel in Syria nena marlam ramria sipaite an son lu thu intelligent te nena an ril ruwa hei hina sale zolaram chung lu chila beitura in bua sena ta na nia Soviet lamin an thurol ruk ta hi adik lo ti hriat chule ni ma se Egypt president Nasir chu athin a urlak lo towa Syria tangrual ram te thlop na lantir nan Egypt sipaite chu Sinai Peninsula lam panakal zel turate in kumsom chuang zet Israel nena ram reven him na lo thok to tu le remna siam tu United Nations sipaite chu an chuak ta ni
nu ning mazat chung chu nasira chuan ma ala chun zom zela me ni som ni le pani khan Israel longte State of Tyrant tuipui manga anlu chuana dan cha saka hian Israel tuipui lama sum no na chu ati top ta ni Middle East boruak achia chawzela wangin American President Lyndon B Johnson chuan inka antran mai lo chuan alelam lelama vo khan asiama chuti rul chun State of Tyrant hon lena turin International Maritime Operation nei pui tura thlopna lak atum bokani mase he rom man hi a hlotling talawa kumsang ka zakwa sumruk le pasari jun thatir lam khan Israel hruai tu ta chuan Arab sipai pungkhom chu dawle turin vote an thlaka adam kho chu thainan Israel chuan jun ninga sangkha zakwa sumruk le pasari khan preemptive air strike kanaya hei hian ep tu nam air force te chu ati chhevea he thil hian in ni ruk chung in dona ti chuaka Israel chuan ramri a chawbel chak hlea hengzinga hian Sinai Peninsula Gaza Strip West Bank Israel Jerusalem le Golan Heights te potelani indona chuan hu hian UN Security Council chuan resolution zanhi somli le patni pasa Israel chu remna semna turatan ramri atanga in hnuk dokturin angen hiala chuti rol chon Arab ram te po chu ramri khamsa chungchanga boina chok chuak to lo turle ralmuang taka in thenom ton turang ngen anni boka hei Israel ramin resolution apumna chan ani heng heni UN ngen na chu Egypt le Jordan te chon in ti hlotlin anin tiama achan po Israel chu he indona an ram lak te pele turati anni wang ani ve bokani chuti rol chuan PLO te chon he resolution hi kumsanga zakwa somret le pariat thleng khan an pom ve du lova Palestinian te tana ham thanna om ve tur aru langa soina engma atel velo ti chu an tran chanani kumsanga zakwa somruk le pasarian ni ruk chung in dona thlen nuwa Middle East ram te in thlauna chu alang chhawtana Israel chu hebela sipai nei thatak ramchak le thilti thei amel ma te tana hlom tak angin an lang tana aram ria hum hima ami puite buaina nasatakara po aveng him tlata chu zon ram zuam tak ani lo sia atilang chiang viau mene neruk chung in dona kha Arab tan chuan channa nasatakania Egypt mi sing khat chuangin hliam puyan thura then khatin nunna an chan boka Jordan mi sangruk le Syria mi sangkhat an thiboka Israel ro chon mi sasari chau an chan ve thungani Arab sipai te poin an ral thom an hlauna sa hle boka President Nasir chuan chuni kwa khan aban thu puanga mase ana chel chun zom zel turan nor hoi hotna nasataka wangin aram tana bai chun zom le ta thoni niruk chung in dona hian Israel le Palestinian te inkara boina thar achok chuaka Israel ram lua chunga Palestinian mi makta doi khat chung zet chu Israel thuna ina hnuaya omman nia he boina wang hian mi sang chung an ral tlanani heng thil thleng te hianin a hnulama war of attrition le Yom Kippur war te a hring chuaka chuchon he bial hi politics le sipai lama in rem lo na chingchive taka a hruai lu ta ni he Middle East ram zau zok te Israel ram chungchanga anon rol thuk le zulani in kumtam tak chunga he bial ram ri chungchanga boina chi hrang hrang tial fo tu ani sui don ani kumsanga zakwa somruk le pasari tanga sangkha zakwa le somsari in kar khan war of attrition chi khat alo chuak le ta ram te chon an tluk siat ma chu sipai le ral thuam tam thayang ber an hlo theina na in beina wang hian Israel chon in dona nasatak ma chonin abik takin ai kupta nen anin beina sale sola Suez Canal puimo taka chuan in beina achuak le ta Soviet Union chon Egypt lam chu thlangin sipai le ral thuam lama an chom dol na sa hlea October ni ruk sang kha zakwa somsari le pathuma tanga tan Yom Kippur ra khan Arab ram abik takin Egypt le Syria te in zom khom chuan Judaism ni thiang hlimber Yom Kippura Israel ram chu anin rin lo lain an bei thudani Islam te thathiang hlim Ramadana po an nei boka Egypt le Syria chuan kumsanga zakwa somruk le pasaria neruk chung in dona a hlo to ta chu lak let le an tumru emema abik takin Sinai Peninsula le Golan Heights te chu lak let an tum le solani October ni rukatangani som thlengkhan Egypt le Syria sipai te chuan nasatakin hlotlin nan changa mase USA in langsar taka apuina wangin Israel chuan October thlalai hol thlengkhan nasatakin an dawlet theipa na men lawaning mozat an beinu October ni sompanga khan Suez Canal chu Egypt ram chunga alutani US Soviet te puina zara Indomek te inkara October ni somni le panga khan in remna siamania nimase hemi tu khleng hian inkana hi alom chun zom zel thawa
chumi kumvek kumsang ka zakwa somsari le pathuma chuan all crisis alo chuaka Organization of Arab Petroleum Exporting Countries chuan indolai Israel thlop tu nengai ram abik takin United States le Netherlands telaka phubalak nan anram chunga oil thon lu khapna apuang tarup maine October sangkha zakwa somsari le pathuma tanga Mars sangkha zakwa somsari le pali thlenga khapna hian oil manalet li na tisanga angong ram detan economic lama harsat na thlena khovel economy chu ramri in dauna chon angong na zia hei hian ati chiang hleni kumsanga zakwa somsari chowa khan Israel politics chu ain thlak danglam thuta Labour Party thunai tak tetlak niama wangle Likud Party te lodin chu awanga thlengania mena hembigi na kai shuai Likud hianin Labour Party te du khoplo tu Israel mi te lung oilo na lo pungzel chuan mangtang kai hlea abik takin kumsanga zakwa somsari le pathuma Yom Kippur uar hlo chamna anchan de chu an mangtang kai hleni kumsanga zakwa somsari le pasari in thlan puyan hena changin migina Likud Party chuan politics hun thar aron thlenga namthlawang hauna nasa takle ven himna lam hoi policy te baka Palestinian tenen anin karbu na chinfel aloni thindan kalmang thlak danglam lama te insorbingin kumtam tak chung chu Israel politics mel mangle kalphung chu athlak danglam thani kumsanga zakwa somsari le pariata US President Jimmy Carter palai le Egypt President Anwar Sadat le Israel Prime Minister Menahem Begin at chuan Israel le Egypt interim na thutlung Kem David Accord chu Yom Kippur uar nuwa lungrol takin an saina he thutlung hi UN Security Council resolution zani somli le patni nuailo piang chu kania thilpoi mo tak chu he interim na thutlunga hian Israel chuan UN resolution kai hruina zom chungin Sinai Peninsula tanga in nu do aremtia Egypt point tun ma anlati ngai lo ti ve bokin Arab ramzinga Israel chu official setup pum masaber tuni hein rem na hian kum tam tak chung rem na thlena Arab ram engemoin Israel chu langai thailo hlema se athin ram then khat te ne na anin kara rem na shrim shrim po chu tun manen te khin chuan danglam na nasa tak chu ani tho tho ni Israel chun ram riya wanga indona nasa tak tur chuakin marchak lama lom zual zela wanga boina nasa tak an tur chuanu June ni thum sangha zakwa somriat le patnia an UK ambassador Shlomo Argov tha tum ania wangin malak dan turan relta June ni ruk sangha zakwa somriat le patni khan Israel chon Lebanon rama himtaka an mi le sa te anom thainan malak na kalpui thana PLO lom zual zel no chu ani thainan theitop chu chungin marlam ramria muanna aum thainan Beirut sarkar thu tu da chu thian tha siamatum boka adu angain Israel Defense Force te chuan Lebanon na tanga PLO no chuna konga lotlin nan changa mar saklama Israel mi puite point hum himna thazok an chang ta bokani kol uar hun khir tak kara khan Israel chunin fing takin alam tang tenena anin kar atinget sausawa abik takin United States nen an tho hona ati chak leya he US nena inzomna thuk zokhi sipai chakna emo sumle pailama tan puile ma chawani lawa hlokna an nei te in sema thule la in ngai puimo sakna le ramchunga harsan na omte in thriat thiam ton na le chingfel tura in puiton na te pothelani Israel le US anin nei chause lai hian Arab ram tam takpo Soviet Union nen anin somna an chanjom ve zel boka mase kumsang kha zakwa somriat alo thlen meu chuan Soviet le Arab ram te in somna chuan zoi lam apan ta theta Israel chun ram thil ti theizok azom ra chu telin ven himna thatak adonga Middle Eastern biela boina chuak na sataka remna le muanna azonna po thlop tu anei that zara atho hlok le bokani US Israel inzomna chu ngetel telin kol war politics a thil thleng point achu chat zo talawani kol war top nei meu chun Israel rama hun thar le tharum thona na sataka lo thleng le thana kumsanga zakwa somsari le pasaria Likud Party ten in thlanpuya nena ansan khan West Bank le Gaza Strip a Israel te chena tur mun tam tak siam ni in anin suan lut na sa hlea ani na taka chon kumsanga zakwa somruk le pasaria 6 day uara tang khan Israel chuan in West Bank Gaza Strip le East Jerusalem te chu alo thunun to Palestinian ho chon an ram anga langhai chun jom zelin an lungala dam thei meu lo ni ani na taka chon Israel chuan Palestinian ram chu an chu saklawa heng ram te hi history le politics ang zonga thlirpon Israel chunga om tak ani soka kumsanga zakwa somruk le pasaria ni ruk chung in dona wang khan heng ram te hi anei tu dik tak chonin anei let le ani zok mani
Israel tan le Palestinian bial thunun chu an himna ta na poimo ve boka achan chu tun ma chun aram ri chunga arab tenen anin ti boy fo baka an thenom arab nam tenen la anin dau fo boka an ram chunga he bial an rin lu hian din hun hlom taka ada rolin arab dang ten he hun hi an mi le sa ta chen na ania wangin an ron pong bei du don haulowa chu tak chu Israel ta tan chuan in hum him na pho thalu tuk ani ve tlat bokani party tharin an chen na hmuna Israel aron suan lu le tak zela phei chuan an ram nei tu nia in chal Palestinian te chuan du lovin intifida chu an huai hota intifida hi arab tong nei nom zia chu thingthla ti na ni in athumal hian om zia a hril chiang hle ni intifida masaber thlen na chan chu kumsang ka jako sumret le pasari December thla khan Gaza Israel sipai truck le Palestinian lir thein in suwa Palestinian mi pali thina ram phlak taka thlenga he thilthleng hian Palestinian ram hrang nor huai hot le tharum thona na sa taka thlenani tichun Palestinian thalai tam tak chuan kumsang ka jako sumret le pasari December thla Gaza hmuna boina an chok chhuak ta Palestinian le Israel buina chu tharum thona na sa sok lam panin akal ta zela first intifida alo thlen meu chuan Palestinian fir fiak te chuan tharum thona chi hrang an manga lunga inden molotov bom vom le Israel civil mi da chu bom mang tenan be boka Israel in intifida a chan le nan sipai manga malak na kalpui nga ya chuti rol chuan tharum thona le in beina laka ami puite ven him angai tel boka kumsanga zakwa somriat le pasari toblama in tran first intifida hian in kumruk chungawa Hamasi intifida masaber chu kumadina nia anin dina tangarai lo te nuwa Hamasu polien tak ani ngal thuaya tichon Palestinian te zalen na tan malatura din aloni tani kumsanga zakwa somriat le pasari December thla in tran Palestinian intifida ti topnan Oslo Accord siamani ta hein biagrem na hi thil dang le thil thleng dang tam tak ama le an nulama thil thleng te wanga siamani rolin abulpui berchu intifida hi ni kumsanga zakwa somruk le pasari Israelin West Bank le Gaza Strip alua nuwa tangkhan Israel thunai tu da chuan an ram lua tharami hring cheng ta singa chuan boina ala chuk ngai don ti an hulok vek maya Palestinian mi ta chuan an chimbal mailo nan le an dolo nan ti in Israel sumdong mi ta point Palestinian mi ta nena in ngai taka ho theinan ti in malak na engemo an nei reng thrina an ram economy a chiat lo nan ram dang te nena tho hona tha an nei angai mai baka abik takin arab tenen in sumdon ton na borok thatak nei chu thil thu la nia hriain chumi tan kong chun chu in rem taka chu ni an lo angain kumsanga zakwa somriat le pasari Gaza boina chuak chuan remna thuthlung ngel nge tak din atul zia aron ti chiang ta kumsanga zakwa somkwa le pathum January Israel ayo Simon Peres le PLO io tu Muhammad Abbas te chu aruk thayang bera indor tranin hunrei tak anin dor nuin September sang khazakwa somkwa le pathuma Israel rama aum reng thaina tur pomna le PLO chu Palestinian mi pui aiwa ni na nem hena lekha ram pani ten anin thleng nuwa Israel Prime Minister Isaac Rabin le PLO chairman Yasser Arafat te chuan September ni som pathuma Washington DC a in remna thuan ziak don tani Oslo Accord sianin Israel le Palestinian boina zonga chingfel zui ta chuang lo na chungin buena then khadero atisia omin thataka indoor tonna kalpui dan kong omsia lantir tu thataka nia chuti rol chuan Israel le Palestinian inkara chuan buena chu are kum khua thei chuang lawani kumsang ni tagin second intifida in tran lein Israel laka tharum thona le fir fiakna nasa taka thleng lia he helna chuka hian Palestinian fir fiakten Israel civil mi talaka chet an thona sain bom manga in beina anasa leya hunrei taklawin thamto intifida panina chu September ni somni le pariat kumsang ni khan aron puak chuak ta chuti lai Israel political party liquid poll hruai tu Ariel Sharon chu Israel Prime Minister Ehud Barak phalna la in Palestinian ho biak ina aluta Israel sipaile special force sang ni velin an zui nge nge hemi wangin al aqsa intifida tia hriat ani bokani hetem pulat lona chan hi heram bial chunga anal sia le thun nei sia Palestinian mi te mit molan tira tumna chi khat nia soini chutia aron indi theivel chu lelam te chun in ngai theilovin intifida chu ale chana pu ni ma se then khat chuan tun ma tanga loin tham lok dei to chu sarona chet na hen aron pu chu tir ta jok ni in an soi ve bokani hei baka hian he boina chune chana hian Arafat mingpo lamrik telania
kumsang ni July thla a Camp David Peace in biak na neya Palestinian hruai tu Yasser Arafat ale Israel Prime Minister Ehud Barak ate chon Jerusalem din hun chung changa le Palestinian ral tlan te kir le dan tur chung changa an ngai dan ain an lo wangin in rem na thu an thlung thei lova Arafat alung oi lo hen aru ka ro man siamin Ariel temple aron tlo hi rem changa mangin buena achok chuak ta nia ngai nia chuti rol chon Palestinian lam chon he pu na hi an phana sa hle mai ne Hani al Masri chuan Intifida chua chandik tak chu Israel hruai tu ten Arafat le Palestinian te chu an ngai dan so son tira Israel in ham thanna achan thai ang zong zong hui ve kan duwa an du anga anom thainan ti luina manga kan thluak min suk saka an du dan ang anga min herkual theina na an malak na ni e an ti ve thunga Israel mitam tak le Prime Minister Ehud Barak ta ve thung chuan Arafat le Palestinian ten tharum thona manga Israel ti chiat le ramlak let an du wangin tharum thona mangin helnan ruamana anti hlotling nin an soi ve thungani Palestinian tam tak chuan saron hi September ni somni le pariat khan temple mauna Palestinian mi te ti thinur tum le Israel le Palestinian te inkara in biak ti top tum nen akal nin an soi ve boka he boina kal zela hian Palestinian firfiak Hamas te chuan in thi chil tektik mangte silai mangten Israel mi puita chuan beita hengin beina hian mi hring tam takin nunna an chana Israel mi puizinga ral treat na le hlauna na men lawatua bus restaurant le van tlang huna Israel mi ta chu bayan nia intifida pani na hian kumnga vela oa kumsang ni le panga khan Israel chuan thuthluk na harsa taka siama Gaza Strip atangin an sipai le Israel mi le sa zong zong chua tirta kumsang ni le panga tanga tunthleng hian Gaza sipai anom to nawa Israel chuan Gaza chunga omhmun akhur le taloni he malak nei mitam jok chon remna zonga malak na le Palestinian te nena hebial chunga thunena sang jok pek tum nangin an poma anin hu do ma hian Gaza tangin rocket manga bei an tok fawa bawro ka so sang zela nei chuan thilpoi jok a thlen the wangin mi puisa himna da poimo chungin he malak na hi kalpui lo theilo din huna Israel hi ading ve bokani kumsang ni le panga Israel ain hu do nuwa Fatah kai shoi Palestinian Authority chon atira Gaza hi athunun ren rona ma se Fatah le Hamas inkara buena chuak tatlat mai kumsang hi le paruk legislative election a khan Hamas on maktak main hnenan changa hei in thlan hunhung ber ane zuita bokani hei hian in pol panite inkara thunai na insuna chu atizual kai hleya kumsang ni le pasari jun thla thleng khan tharum thona nasa takom nuwa Hamas on Fatah sipai chu pai thlain Gaza Strip chu athunun tavekani heian Palestinian Authority in athunun West Bank le Gaza inkara in thenna athlenta Gaza Hamas te hian kumtam tak chung chu Israel khopuile thingtlang clear rang lovin rocket an ka fawa heng hello che dan hi an ro wa thei leya puipun nam hun heng school le chen na in te rocket mangin an bei thina Israel ka kong rang rang in phuba an la reng mai ni heng hi du tok mai lovin nam anga dikna sanfo an nei theinan malak na an kal pui boka Iran nena anin zom na hian he pol hi ati chak zual hle bokani Iran hian hunrai tak chung chu Hamas te hi ral thum lama pui bomin an chet dan te athlop thina he biala Israel do dal tu firfiak pol dang te po apui tel heng hene kumtam tak chung Hamas ten firfiak taka an baina chan le na tan Israel chon phubalak na anaina civil mi ten an tor lonan ruam man sang sang aduang thina in baina athlen ma in mun thim lama mi pui da chu in son turina hria tir lok thin boka he malak na sara hian Israel mi pui tam tak chu an him pha fo heng hene mi mal le commentator then khat chon kumsang ni le sompanga le anu lama buina sang chho zel soina tan da that intifida ti thumal hian manga he mi hun chung hian Hamas te hi tharum thona thlen tulu berte an nia intifida turna saber tu chu mi pui te an nia Palestinian mi malten Israel civil poisoi lo ta chunga bei pui thlakin thal manga ka silai manga vole ti hlum te hi an malak thin dan langsar zolte an nia that infinida hian ama buina chuak then khat ang thawin engchen nge o don ti le eng angin nge atop don ti tin zon thei ni lawa tharum thona le buina chu re zeu zeu chang anei ve bok na chungin a re len tak tak thei me ulo ne Israel lamian ven himna tam tak kalpui ve bokin intelligence malak na lama anin sorbing na salaya chutiang zelin checkpoint an siam bel zela dan kengko tu lampon mi pui himna ngai tu chungin dan thar chi rang rang anjam thar ve reng bokani Israel le Palestinian boina hi thuk taka zung kai ani wangin
olsam taka chin fel thei ni in na lang lem lova kumsang ni le som ni le pathum thleng khan borok dai tak noya mi then khat chuan in hun an hmanga nima sela he borok thlamon om tak anga lang phena hian boina le lung oilo na te chu ain phum reng thawa Palestine po hi khovela nam upa khovel huapa nam riat lara tak nima se zalen na yama ni rawin rel an la ni velo wang hian khovel ram tom tak hian zalen na an nei ve theina kong hi an au cho puina sa hlea thlop tu po an nei ve nual reng ani UN member za som ko le pathum zinga za som sari le panga point panga te chon ma ni rawin rel ran rama puangin palai te po anin tir tona chutiang chuni ma se ram thil ti thaile hausa te ve thung hi chuan Israel lam an tran tlat thunga hengram pani te hi khovel hian a thlir renga boipui po a boipui na sa renga ni khovela hian ram nam le sa khuwa in ngai thaimi lo hi an tam khopa chungzinga chon Israel le Palestine te po hi uile kel thunpol an soyang mayan nia ram nei tu le lua masatu an ni na hi soidon ta sela atu jok po hi an dik ve venga athiam jok an ni ve ve narin omani nitin darkar tin thuthara omrenga poisoi lo tam takin nunna ansana Gaza Health Ministry thu chua chuan October ni sari sangni somni le pathuma tangkhan Gaza Israel sipai te bai pui thlakna Palestinian mi singli le sangni zasari som ko le pani chuang an thi to a mi noi khat le zali le som pani chuang in hliam an tur to ti atar langani tuna Israel President Nimek Benjamin Netanyahu hi October ni somni le pakhat sangka jakwa somli le pakwa Tel Aviv alo pianga Israel politician le diplomat ania Aram Prime Minister ni na hi Trump thum laia chel toa Israel Independence nuwa Prime Minister ni na chel reiber ani nge ni kumsang ka jakwa somruk le pathum khan historian Benzion Netanyahu fapa Netanyahu chu achung tenen United States of Philadelphia anin sona kumsang ka jakwa somruk le pasere Israel sipaya ansialu nuwa Allied Special Operation Unit Seret Matkala sipahania kumsang ka jakwa som sari le pania Tel Aviv airport a jet hlona hijack chansuak tu tima atel ve nge ni kumsang ka jakwa som sari le pathuma Israel rama yamkepur wara indona huna manga kumsang ka jakwa som sari le paruka Entebbe bai pui thlakna hlo tling tak akai hruai lain auna pa Jonathan achana auna pa hriat rengnan Jonathan Institute adina chu chon firfiak te dona conference nei na tur sum ma pethuina ne herami kumzabi tam takatanga anram anpu abrahamate isakate Jacob te hun lai BC sang ni tang dei to pathian ina pegram Babylon sala anom lai po an ngai o Jerusalem nang ka theng hil che ai chuan ka kut dinglam hian athil thiam hi theng hil vek ro se ka hriat reng lo che chuan ka lei hi kadanga bet tlat ro se an lo ti thin vengat kha ania wangin engti kong zong ma ti chiat le ramdang mi kutahlan non le hi an tum to lo bur mai ni chuwang chuan zol nei Zakaria lo soilo angin ngai ro Jerusalem chu avela mi pui zong zong te tan ruina nawa ka siamanga Jerusalem hualna chuan Judatan po ani ve ang aloti ang khan tuna chuna ruin kan rui sup sup meka khumuna ngai khuan khovel in do pui pathumna chu alron in tran don niangai ni lalpa chuan zayo an chu athlang sia om na ta na duwa hei hi kumkhua ta na ka chol mun turani heta hian kan om rengang ka du zong ani sia ama do tu ta chu mual phawin ka thua manga ani chungai ro chuan alal lukhum chu atle surang ti in sam number za som thum le patni chang som pathuma tanga som pariata kan hmuwa he thu hian Israel ram hi pathian in athlan zia ati chiang hleni ami thlan Israel te po hi voi tam an ramata choina num ve thin boka ma se mak tak main fuai khom an ni le zel mai ta hian pathian nam thlan an ni zia ati chiang khop mai Ezekiel abung som pakhat chang som le pasaria chuan chuwangin lalpa chuan heti hian ate ni namdang te lakata chu ka hruai khom leng chuwa in darna ramata ka khom chuak leng chuwa Israel ram chu ka peng chu ti in kan hmune namte singa ta ka hruai chuk ang chuwa ram zong zong ata ka khom ang chuwa in ram ngeya ka hruai lu don si chuwa Ezekiel abung som thum le paruk chang som ni le pali thu ta po hi adik zia alang chiang tel tel bokani indo pui pathumna indo na rap thlak tak Armageddon hi tuna Israel le Palestinian te boina top khartu turni in mithen khat chuan ngaya Bible kan en chuan he ngai dan hi thil ni thei tak po nei na lang Bible a thu puan buwa chuan khovel zong zong alal te chu
pathian engkim ti then ni ro pui in dona hruai khom an ni tur thu soya chu hrilok na thu chuan heti hian a soi belani mun pakhat hebrai tonga Armageddon ani lo le Armageddon an tia chuan an hruai khom ta tin anua thupuan bua chuan leilal hotele an sipai hote chu sakor chunga chu dau tur le asipai ho dau tura anin khom tur thu soini he sakor chunga hi tu dang ni lovin Isua Krista nge ni ti tarla nei Armageddon mun hi alo rengem ni khoi huna nge ti han soi le lok tiang man lai Palestine rama khopoi mo tak Megiddo ti chu Israelilon phai Jezreel ruama auma Israel marlam Haifa khosaklama mel sompariat velala umani sipaile sumdo na kong pani inkar kong puya Megiddo hi mun poimo taka umania ai gupta le Mesopotamia inkara sumdo na kong puya mun tlanglon takani bogani Armageddon ti thumal hi Megiddo tanga lak chu ania ngai nia harti hi Hebrai tonga tlang ti na ani wangin Armageddon ti omjia chu Megiddo tlang ti na ni he mun hi indo pui lo chu atan mun turnia Bible point asoi chuni Bible hrilok na thleng dik lo hi a ngai lova he hrilok na thu hi ron thleng dik ta se engting ang takana sa le rap thlak nge ni don ti hi suang tu thiam hlei thei po ni lova khovel ram sang te hian in ral thuam nei that lama arukin in elnan kalpui mek renga chutiang chi chon Israel po hian aram ahum him theinan hian ral thuam le ven him nalama rilru aseng na sa in sumla a uilo hlene Israel hian military in enkol na khau taka kalpuya chuta chun kumsong pariat chung lam mi puite tan sipaya tran nge turania kumsang ni le somni khan anram sipai tan dollar tluk le ding on somni le pani set amang ti indona le ral thuam chung changa Research Institute Sibri in database abu saya atar langani Israel hian asipai pakhatan Israel poisa sangni zanga le pariat vel manga sarkar summan zongjong za som pani chu defense lamtan hian amangani heng thil zongjong atanga lang chiang mai chu khovela sipai lian berber then khat UN Security Council aram lian zol pali te ne na khai khin point Israel hian aram hum hima tumna lama hian ati mai lo hlea shafilor lak ani thainan engpo ti ahuam ti ashriat thai mayo me heng nam pani te inkara in baina hian si lam ain zual lam apan zel ni in langa chanchin tharan nei renga wang hian zialan sen po ani lo hial zokani heram bial zim te hian khovel in rel bol na le economics thlengin angunga enge thleng zel don ti chu pa chau lo chun a hrelo ti in atopi han khar phot mai teng